Abo siba minto ebikone byabere bosongo. Kani omuntu anjite vurugu pakarete vurugu. No musabero umubatise pakarete vurugu. Pone ndikikase neneke. Lina mwananchi njate abetenga ngochire bosongo gokora mukutano yor. Bakora bosongo bagende kiumbu bakora na keroka. Which means ekunyalekana nga bakore chikauntiringa ibere cha gusinya mira na Kisii County. Bagatebanga baguchakira omukutano omonak kitutu chache South ase baguchangira bangina. Muna toka mbabone igo mukutano nuga sainororo. Aba gusiba minto ebikone byabere. E town ya Kisii ebwata bantu boda bange sana. Stage ni nyingi sana. Na ndo boda ngo play vale big role ase mikutano yako na bagotokya kabisa barangi kikasa inororo. Na bantu boda na bagocha bakonya na local security mo especially kere vurugo ego je town ye. Bono kero linda mwananchi yatangasa ngo chere Gusii. Ngwetenga gwetera somo ngwano tenete boda kwa bus. Allegedly Simbarati yakamatevinga boda bonsi pi bomeraneti sirero. Dairo litukulinda mwananchi yakoraki ego cha bosongo. Unatoka mbabone ga boda bando already no bakale. ETC gabo. Abande batevire abara abange ingora chutoite akinye ntuli kurugasi ngane chibazo cha kwego. Esababu yoko barangeli ngane lingambache mikutani ya linda mwananchi. Mbaba se ku attend. Agerenya ale kanenga linda mwananchi tenyora bantu. Endukyo kumengelinga tali boda boka bako gendo. N'abananchi bonse. Ihe sababu nere nene. Naberabe either insecurity naberabe cost kosine nabenya ranyale kanenga kamaende pia ndo boda boka na bako gendoro. Bono lero njimuna mukwanire chinga kichana ende town imi. Nonchokana ni sana no mira ndo boda na alindire chinde nababuli inulende ngimota chiera umukutano yo kaletisi. Chise babu bangane choko kumya. Intangani ibatenga barumba libana. Nga bawo control kuna abana. Nga kirenza bate ukoraiga yenda kuchia batakora tiko abande baitu bande boruchipiki abande bakwa abande babwatu n'ikigundi baitwa bono bamwire this time around mbali bana nga bawo control kuna abana liuka ngendo chia njuguchia kaba noyo genda kolike ibakotebanga na gyura abaire ETC obasiekere kura saine mpaka marogoba 6 ngamba ate no mukutano babate chifamily chipaganyete ngasengeje bakwewelu chikastoma chiabo nchiro chiri chigo chabali kuchinza gite specific hours na kiba kuchikora lakini kyabere ngabagendo basiekeru babere mpaka mukutano okwera bamaye kubwatuko boda batebire mbali bana egendo gyakabere boda ya Kisii nebate division baro murengo Fred Nunda baro murengo mwa bus bona abo Fred Nunda bakantenga no ntuntuliko kuri organize yendo bune kinga toke antu chikusiekero ase twegweli bwayamo nganto ate ni mukutano linda mwananchi ibakanete p as engage of that division eyendo kya gatatu ando atetenga tikakiro monda atagerero aba kusiba ikire mu special boda bamwirenga ntuliko chikoba cost in any way ngatobere asesimba radioka apana batebire ingatika totegerekero muntu ningia batakoraki agototebi no mukutano yo ngwatendetore kebe nkeba na realize ngaba kusibe kokire obongo kabisa abo kusiba bereke kone bamwirenga besa tole chuchu kubagora abandi batebire bakwenda anyagoli bakabatamikuruwa bachira linda mwananchi hindo kende matiyangi kusiga akiro muntu amiroto matiyangi kiro muntu namedenga Simbarati no musaliti bona ndo batebire ngo no musaliti nduriko genda asali itoko genda one way go chess matiyangi nende matiyangi tarange bande ETC bantu bachiete ETC bali buju wakanu egere ambacho mukutano olinda mwananchi kolendo bwo bamboro kidogo ng'abantu nabara mnyokiwe town nini bintu binebyo lakini toko sabanga abagusiba limbole Kisii town onde kara lete vuru mubwate muire police station kakimo cause destruction of any kind business ya muntu te kunwa onde ta urukende tegasia saya hakuna kiro muntu bunale onde ta base ko imoka chake kokoronde cheche yoko mura bintu byago syo kumwako se kumnyekuru town town ine ito twins tigatwanchane tusikane nentulendane timaiti na kimoroje akingo ba update ndega baguche town na kiakoba ngo capture ndi video sinde live ekarato manye kumanyana ki njaba successful stebeti bya muno sana nya saba seseni
Biamuno sana seli bageli kero kwangire abantu banya site ambako niyo boire akiri tumaro mo ngolre biamuno sana bona na kireta kiro munda okwana kiro munda atumukuru asato mukuru na chukategerera ndete matiangi atoma muwanja kwani matiangi taibo biamuno sana. First of all nche no muchukuru wa familia ya Mirieli muchukuru Miriam umusiko yo manene na lenga matangari matali ndebo no mutinyo tarayara no tarayande endo gyokuru mamono nga no muchoyo mo bado montagrete asirete etalibia ya tus family. To my cousins, the brothers and sisters of my uncle Jefta yambade nga ibipango yonsi pi ekoleka nense ne yango enya ende tokote banga yanjiru sa negoli yabure yanjiru mugusimwe sp liye bwatete biamuno sana bagusimwe asimule na nyoro mheshimiwa gaiga tiara toresa mangana makigoro muyego yo lero mheshimiwa karibu sana biamuno itugolia lero tuachire koenia omongina ngina Richard Onyonka Onyonka no yomo bolenge twa state ODM Nikisi injeri njolira ira algocha boe orgontegi olengo mone ODM Nikisi ochage ODM isimba bataracha sinde baje oja mambiende basali ODM ono into tulugira liso omugusito genda ipatia yemo yige kuruchupiri mbwango ni kurangalia ntangaso musimamone kera banga bambulira tinda kwana inkretera kini ndade tujo kwana abacha matanga Richard Onyonka komotebia mamo mwabo oralire ngo bakirambia mono baira nebia all protocols bacha na bakirambia mono so wocha ana masikana manene nonje gara mama asirete mwagaraira na rengo nkali agatolemibia nalire chitaka ruoga akwenda ukorwara kajagasira atacha gusira na lionse ayina makina bwate biamuna sana mheshimiwa igobona buna wate aba gusi kiama Jubilee DM anymore no ODM ni twabanyana kinaruro le nkeroro tebabo igabana abantu baje mushonde nanda basali patie yo ni twabanyana ODM ni ndetayare gutangasa GTV chonsi kubeka chimide chonsi twanganye twajire Jubilee biamuna sana mheshimiwa yandero moyega na utoka after the function is done. Thank you.